jedva čekao da ovi sportski praznici krenu, jer nisam ih više mogao dočekati koliko su dobri. Stalno se zabavljamo, igramo od nogometa do graničara, svašta. Baš su dobri. Preko ljeta kada škola završi, ne znamo, mi kao roditelji gdje ćemo sa djecom, dugački su ljetni praznici i prije 4 godine smo osmislili ovaj program, dakle on sad traje 4 godine, 4. godinu za redom, pod nazivom Sportski praznici. I prve godine kada smo krenuli bilo je 10-ak tisuća djece, sad ih imamo već jedno 14-ak tisuća, krenuli smo sa 70-ak lokacija, sad imamo 96 lokacija u Hrvatskoj. Zapravo ni ne znamo koliko bi lokacija potencijalno moglo biti otvoreno jer sve je stvar sredstava. Ove godine je 96, sljedeće godine se nadamo da će i biti više. Tako smo i zamislili da u biti tu djecu koja nisu dobili informaciju o nekom sportu da dobiju sada kroz ovaj projekt i da u krajnjoj liniji i da taj dio praznika iskoriste na sportski način. Veliki pozdrav učenicama i učenicima koji su na sportskim praznicima. Želim vam da uživate, upoznate nove prijatelje kroz sport, ali i nove sportove. Veliki pozdrav roditeljima i našim profesorima kineziologije, bez kojih ovaj projekt ne bi bio moguć. Danas imamo 190 profesora kineziologije, 13.000 djece koji svakodnevno vježba, zdravo se hrani i upoznaje se sportom. Stoga priključi se i ti. Što su počeli sportski praznici, više nema škole. Ukupno preko 900 vas je sudjelovalo u školskim sportskim praznicima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Jako su djeca zainteresirana u svim grupama bila. U nekim školama ih je bilo u svakoj grupi više od 40. U nekim školama smo u svakoj grupi imali po 65. Trebaju doći prijaviti zato što je bolje se igrati puno sportova nego gledati na mobitelima cijeli dan doma i ništa ne raditi. Pa zato bolje bi bilo da se prijavite. Odlučila sam se jer nju čuvaju noniće, ali onda mi je palo na pamet da bi bilo bolje da iskoristi jedan dio aktivnog jutra kroz igru. I ja sam joj obećala jer ona nije bila oduševljena. Ko svako dijete želi se izležavati, malo odmarati. I ja sam obećala da ću ispisati ako joj se ne bude sviđala. Međutim, nakon prvog dana, kad sam je vozila doma, sam je upitala, Vita, želiš da ti ispisam? Ne, mama, bilo je odlično, igrali smo brojne igre i nogomet i graničara, ja želim ići opet. Nama je cilj da postignemo da djeca i roditelji u što je većoj mjeri i što brže steknu svijest o tome da je nužno baviti se sportom radi očuvanja osobnog zdravlja. Da bismo to postigli, nastojimo što veći broj djece angažirati u aktivnostima nakon redovne nastave. Tu mi se jako svidjelo jer potiču nas da se puno razgibavamo, da puno igramo nekakve sportske igre. Dopada mi se svašta, znači od graničara pa ima pucanja na gol i nema baš klasičnog nogometa, ali evo. Možda da dođu i da se lijepo zabave, da pitaju trenere možda nekad za igru da igraju po njihovom kao što i mi nekad pitamo i da se zabave lijepo. Jesi ovdje prvi put? Da, ali neće biti zadnji put sigurno. Kako ti je na sportskim praznicima? Super. Jel ti je zabavno? Da. Jeste voliš sport? Jer se tada osjećam gibkije i zabavno je. Meni je isto zabavno. Što se tiče ovih praznika, sikak dođite sljedeće ljeta ili ove ljeta kako vam paše. Jako je lijepo tu i lijepo se zabavljaju i definitivno preporučam. Pa odlučili smo se zato jer mala sam škola po broju učenika i pa ovo im je sad kad završi ljeto i treninzi općenito u klubovima, ovo im je sad po meni jedina, ajmo reći, i zabava i sportska aktivnost. Vidim da
više nego korisno. Evo i čiste pohvale Savezu i na svemu što rade. Super. Ja te volim sport, kao počeo sam trenirati još kad sam bio mali. Ja se volim svakog prijavljati. Vidite da djeca se vraćaju, znači im puno zato što ovako mala mjesta su zapravo i potrebna ovakvih nekakvih projekata i događanja i ovo je jedna dobra stvar i to uvijek ponavljamo Hrvatskog školskog sportskog saveza što ovakve stvari organizira i što ima ovakve projekte. Znači im puno, osim ovih projekata mi nemamo osim nogometa sadržaja za ljeto. A djeca su onda na mobitelu, pri ekranima i oni rado dolaze, prošetaju, igraju, druže se, zabave se. Odlična stvar što smo zapravo motivirali i one koji ne treniraju ništa van škole, u sportskim klubovima, oni dolaze ovdje i kreću se što je najbitnije. Najviše djece koja se ne bavi sportom, djeca koja su roditelji koji su poslali djecu na sportske praznike da se bave bilo kakvom aktivnošću. Vrlo bitno je da stavimo kremu za sunčanje, kad igramo nogomet, ono je na jakom suncu da ne izgorimo puno. Danas je sport pogotovo važan jer se djeca baš ne bave sportom, to vidimo i u nastavi, sve više djece nažalost pretilo i imaju problema sa tjelesnom težinom. Ovo je idealan projekt da uključimo djecu koja nisu aktivna u sportovima pa da ih pokušamo usmjeriti u neki sport. I zato je bilo još jedna motivacija, animacija, smo doveli ove vrhunske sportaše kao što su Luka Dario i Miran Marinčić. Neka dođu, zabavno je, zabavljat će se, bit će im lijepo, razvijat će se i tako. Kad bi se ne bi kretili na sportu, to bi bilo jako loše za naše tijelo i za zdravlje. Pisala sam se tu da mogu ispraviti malo kičmu jer se nepravilno držim i ovdje budem baš lipo. Zato da budemo jaki, snažni i zdravi. I da budemo jaki i da lipom budemo veliki. Cilj ovih sportskih praznika nije u principu za te sportaše, oni su dovoljno sami treniraju i vježbaju. Ovo je po meni zamišljeno baš za učenike koji su malo manje aktivni, da kroz neke igre koje su njima zanimljive počnu se malo više kretati, zaborave na mobitele i da uživaju. Ovo je Vortex, nekad znaš zvižiti, a ga jako baciš. Kako se to čuje? A kad malo mijenja zvukove, nekad kad jako, onda malo jače, a kad malo manje, onda manje. Hop! Bravo, odlično! Moramo se zaletiti, odraziti s jednom nogom i na trampolin odraziti s dvije i nešto skočiti. Jako sam se umorio. Kako je ovdje vruće, neka djeca se špricaju sa pištolima i vodenim balonima gađaju. Napad! Dobar dan svima. Ovo je sigurno vidite kuglana. I sad ćemo vam pokazati kako se kugla, šta se sve radi i opisati ovu loptu i tak sve. Prvo, uzmemo loptu. Iako je teška. I odemo tu i sad moramo hodati 3 puta. 1, 2. Nisam pogodio, nema veze. Naučila sam prsno, naučila sam ženski i onda smo se igrali u rijeke. A kako se pleše to ženski? To se rukama
maše i nogama ko žaba. Hoćeš nam to pokazati? Može. Bravo. Sad će moj prijatelj Mata hodati na slackline. Ajde Mata. Mata, na što je važno da paziš? Da ne padnemo i da budemo što precizniji. Gledamo tako da u principu im ponudimo nešto novo s čim se nisu upoznali u programu nastave tjelesne zdravstvene kulture. Tako da evo recimo sutra niste s nama, ali sutra nam dolazi karate klub na bazene pa će prezentirati natjecateljski karate, učiti ih malo katama, oni će to probati. Tako u principu želimo im približiti neke stvari koje su im možda danas nisu se do sada susreli s njima i nisu im poznate. Tu smo na teniskom terenu i sad ovo je osnova tenisa, znači stanemo lijevom nogom u ovaj krug. Desnom nogom stanemo nazad, pokažemo prvo 5, stavimo tenisku lopticu tu, uzmemo lopticu, bacimo je i udarimo. Pomičem konja do svojeg pijuna. Ja pomičem pijuna kako bi mi ga ona pojela pa mogu ja nju. Sad je 0-0, dobro čvrsti smo, evo, ja im pomažem kad treba ići u obrani, onda viknem, ne znam, vidi Nika, ajmo u obranu, Dora lagano idi povlači se u obranu, kada im je korner ili aut tu blizu našeg gola, da se povuču, ako je jedan igrač na drugoj vratnici da ode čuvati igrača i eto, i nismo primili gol. Znači ti si kao izbornik svoje ekipe? Da. Ako treba. Evo ga. Lopta se mora vrškom prstima odbaciti preko protivničkom igraču i onda se dobacivaju loptom, a servis moramo ovako čučiti, onda je tek ovako nabiti. Kada napravi tu da opet ne udari u to? Sportski praznici su prva liga. Upravo ove sportske praznike iskorištavamo da djeci ponudimo sve aktivnosti koje nam nudi grad Požega. Kuglana je jedna od tih, djeca ne dođu tako često na kuglanu. Jako im se ovo sviđa, evo pokazalo se već prošle i pretprošle godine da su oduševljeni, da su neki ostali u školi kuglanja koju nudi grad Požega. Vidite i sami kako oni uživaju ovdje i kako se zabavljaju. U razgovoru sa županicom nam je omogućeno kroz naš školski športski savez da provedemo još dodatnu školu plivanja za sve osnovne škole koje ne gravitiraju Požegi, odnosno bazenu koji se nalazi upravo ovdje. Organizirali smo prijevoz sa 4 autobusa koji sve te škole koje ne gravitiraju ovdje u Požegi odlaze na bazen u Veliku i 4 kineziologa vrše obuku škole plivanja. A kolega nam je gore Mlakar isto koji nam radi sportske praznike, nakon škole plivanja sa tim svojim učenicima iz Šaglina odradi i sportske praznike. Pa inače gledamo na ovim sportskim praznicima da što više vremena provodimo sa djecom u prirodi. Evo jučer smo recimo bili na sportskom ribolovu, isto na jednom imanju kod naše učenice tu iz Orehovca.
Tako da, evo, ovo nam je nešto novo. Siguran sam da još u Hrvatskoj to nije bilo u sportskim praznicima, tako da evo, svi skupa se veselimo. Evo. I sva djeca će probati. Ne boje se, ja sam iskreno mislio da bude malo straha, ali evo, vidite da to jako dobro funkcionira. Evo, ove godine smo novo uveli suradnju sa klubovima, udrugama, tako da ovaj tjedan evo, imamo suradnju sa Akademijom Anđa Jelavić, košarka. Idući tjedan imamo sa Taekwondo klubom, a treći tjedan ćemo nastojati sa gimnastičkim klubom. Odakle se banana? Odavde. Ma ne, odavde se guli. Šta ti je, odavde se guli? Pa odavde je ono lakše. Ima lijepo, tu ima ovako mali lijepo se može otkriti. Ajde, vidimo ko će brže onda bananu ogule. 3, 4 sad. Pa jednako, znači može se banana s obje strane. Da. Tu smo došli do zdravog kutka i Lea će nam reći kakva je lubenica. Lubenica je jako fina i sočna i baš je crvena. I Lea, što je zdrava prehrana? Kada se hranimo zdravom voće i povrće i ne jedemo puno slatkiša. Filipe, koliko si komada već lubenice uzeo? Ovo mi je drugi put da sam uzeo lubenicu i jako je fina. Ocjena mi je 10 od 10. Sad ću ja probati lubenicu. Baš je fina. Nasjeckamo prvo razno voće kako imate doma, sve jedno. Sve smiješamo u jednu zdjelu. Ako na primjer, hoćemo, dodamo šećera malo, da bude malo slađe i limuna. A neko stavlja i meda ako hoće u voćnu salatu. Pa eto, nije komplicirano, pa lagano je za raditi. 2 naranče, 1 banana, 2 jabuke i možda grožđe i malo borovnica. I jagode ako su u sezoni. I to narežete, stavite u jednu zdjelu koju mislite da će to sve stati i zatim stavite meda i cimeta, to je to. Jedno jaje sameljete u omlet. Prvo stavite umjesto, stavite malo špeka. Onda kad špek postane onako proziran, onda dodate jaja, malo paprike i luka, onda sol. Ako ste ljubitelji bibera, onda još biber. I malo origana, kruha s humusom, malo jogurta i svršeno. Sada isto imamo bljesku i previše ima, ovo izgleda nešto voda, nije, to je sok od bleskave. A možda je netko oprao blesku? Da, možda neko je oprao bleskvu ili je sok malo ovako maklio se. Dobro, reci mi što se tiče higijene kad je hrana u pitanju. Što moramo prije nego što jedemo oprati, moramo li prati? Prati ruke, trebamo uzeti sapun i ruke oprati prvo kada uvijek jedemo. Zato što ima bakterije za ne uđe nam u hranu. Ja uvijek pravim paštete. Paštete? Paštete. Ne dugačke. Ne pa. Bagete? Što? A špagete? I volim da vučak, a ne pomešu. Salatu. On je zec. Jest on je zec, on svaki put jede. Da, on je zec. Toliko voliš salatu? Zec.
Jel dobra? Malo je dobro. Ja obožavam je. Malo je dobro. Da je malo Da nisi onda uzela. Jako je bitno da ne zagađujemo okoliš i ne bacamo smeće. I voliš li se voziti biciklom kroz prirodu? Obožavam. Zašto obožavaš? Zato jer je meni to super, ja volim prirodu. Priroda kad sam u njoj, ja sam sretan. A misliš li da je važno biti u prirodi? Pa je. Zbog čega? Zato jer iz drva od lišća nam daje kisik i onda lakše dišemo. Kamen u obliku jednoroga. Kamen koji liči na sir. Koji sir? Pa žuti. Koji sir ima rupe? Riba skibidi tomu. Rupa, sir za rupama ima rupe. Kako si ti to našla? Lak, živ je. Ja, što radimo? Vraćamo u more? Da. Tako. Ja sam našla najmanji crni kamen na svijetu. Od Egipta. Ne smijemo bacati smeće po plaži ili ne smijemo druge gadati kamenjima. Ne prekidaj me. Ne smijemo bacati smeće zato jer će ribe to pojesti i onda mogu umrijeti i skoro ćemo zagaditi okoliš. Što je cilj igre? Cilj igre je da pobjedimo. A kako se igra? Evo, objasni. Evo, trebamo kaču, onda A, pika B, pika mora na WC. I sad kao kamen škare, ali govorimo Pikachu i pokazujemo isto. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Nemoj pusti. A kako? Eto, jesam. In Italia erano ioso perché non c'erano le vacanze. Evo, došla sam pomoć da djeca nauče nešto novo sa još par dečkiju i usput što ih naučimo, nešto novo se i mi zabavimo. Meni je jako dobro ovdje, u fora. Igrala sam dosta sportova, recimo odbojku, stolni tenis, graničar i jako je dobro. Moja diriri kao redave, ove, redave, ove, redave, ove. A ja igri kao zaboravila sam. Mene diriri kao zove večera, ti zove večera, ti zove večera. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Pinček stoji pod oblokom, stoji pa gledi milu ružicu s černim okom. Stoji pa gledi milu ružicu s černim okom. Neću reći ime, ali jesam da. A ti? Imam simpatiju. Ja sam došao iz Severne Amerike i kako sam došao kod sportskih praznici, samo mene mama pitala da hoću ja kod sportskim praznicima, onda je kao mene potpisala na sportski praznici i tako sam došao kod sportskih praznici. Nema psovanja, fair play uvijek u svakom trenutku, nema ljutnje. Pa sviđa mi se najbolje rukomet, zato što tata mi je omogućio da vjerujem u sebe i da nikad ne odustajem, čak i ako padnem i ako ne osvojim. Moramo uvijek vjerovati u sebe, da možemo pobijediti u rukometu. To je baš super poruka. I se vi svi slažete s tim? Da. Nije važna pobjeda ni ništa, bitno je da se zabavimo i da postignemo nove prijatelje.
Gdje si to naučila da treba biti što aktivniji? Pa to sam naučila od svojih roditelja, zato što su mi dali podršku i ja sam jako zahvalna. Što se ne smije dirati lopta, ne smije se tući i ne smije se onda vući majice. I kad lažu da su rukom. I najgore kad je zaleđe, gol, a oni kao priznaju da je to njihov gol. A nije gol. Kad oni nama prije utakmice govore da smo najgori i da ćemo izgubiti, onda mi njih pobjedimo. Ja se onda rugaš malo ti njima. Da. Je li to lijepo, je li to fair igra? Ne, ali oni su meni prvom. Moram ja njima onda. Kako kaže Isus, ko tebe kamenom, ti njega? Kruhom. Sve jedno. Oči plave cure koje vuke, šajde rajda, oči plave cure koje vuke. Tu je moj prijatelj Ante i pokazat će nam kako pliva i skače. Malo je bilo teže plivati zato jer voda nosi. Dolazim iz Čaglina i baš u Čaglinu nema ništa, ali dobro pa smo došli u Veliku. Ovo je Anastasija, ona oblači pojas, treba ga dobro stegnuti i dobro ga staviti. Sad treba dobro stegnuti da neće pasti. Kad se penje, bitno je da se ne uhvati za metalne jer može slomiti prst i treba paziti kako se penje. Dokle se Anastazija može popiti? Skroz do gore. Bravo.
i šta volim? Sportski praznici! Daj,